Sabe lo wakalikhela walapha eMotshani ukhala le smartphones kulandzela kuthi kunemngane wakhe lamjuba ngabhusha uthi lo mngane wakhe wamjuba linyawo kunginyalo nje ufake insimbi uthi lesigameko sendeka ngomnyaka wa2018 usiloku umthusako kokuthi wayibika indzaba emaphoyiseni kodwa ke solwakalandzelelo lona wekunene uthi ngalonye hlangothi uyacela kokuthi ngibani kuthathe ke tinyathelo ngoba lapho ambona khona uye abaleke ngicanga isicelo embalambaleni ngihamba ngihlala esibhedlela 5 months benibangani kude naloku bekunganani lo bekubanga ukuthi singaze silimatane bekudindzaba nje temasondo ukuthi mina ngithandaza kakhanya kwezwe ngithandaza kabhekubani wo benibanga lokho lesibanga lokho manje wayibika kumaphi amaphoyisa embabane bathini basiphatha isebenza akuze kube nginyalo abayisebenzi basiphatha ngishayela bangitshela ukuthi ngibantwana ngivele emini kude lokwendekakho kusukela 2018 mina salo nje ngindamani ngihamba ngama-crutches angisakhona ukusebenza nenibonane naleli jalela kulimata masibonana uyabaleka kukhona indawo akulekelela khona ngetindleko tesibhedlela akude so liyatibonela nje wena salo ngiyakubonela bothini ke nyalo sivene bengivangazi ukuthi mina angathi lokuyinkinga kakhulu ukuthi lo muntu akaboshwa nami ngihlela ngisebenze ngiyagula ngicala 2 days ngihambe ngesibhedlela ngoshintsha ibhandishi ngihamba ngetimali tami nato lesetingasekho mhlambe bani labakubona nje labangafisa ukukusita bangakushayela kuyiphi inombolo bangangishayela ku-76 48 526 7 igcine kanti kobe socela nelisite esiveni kulandzela ukuthi uswaphelelwa na imali kulandzela ukuthi akasakhona ukuhamba kahle futhi akasakhona ukudisebentela ethi indzabeni te channel Maswati Justice wakadlamini ngina Kimberly Mavuso sikumathapha